2025年9月14日星期日，在裴国张阁宫隆重举行了法主公圣诞庆典，活动庄严肃穆，伴随着一系列宗教仪式和丰富多彩的文化节目。2025年9月14日清晨，适逢农历7月23日，居港沛国张阁宫隆重举行法主公圣诞庆典。庙宇主席阿 Ken 表示，今年的庆典格外热闹，不仅有来自博格市，还迎来了来自马来西亚与新加坡的海外信众。庆典的一大特色是抢供仪式，据说这是法主公亲自降谕所指定的传统，旨在让信众们齐聚一堂，共享丰盛贡品，感受团结与福泽。法主公圣诞庆典每年举办一次，而规模较小的祭祀活动则在一年中举行4次。Hari ini ulang tahun Haji Kau. Dan ketemu bulan 7 ini ketemu rebutan. rebutan. Harus Haji Kau pesan suruh kami jualah sebanyak mungkin untuk mereka bisa berobrol makan supaya mencukupi itu. Oh, jadi ada bagi-bagi beras juga nanti? Berasnya bukan hari ini bagi. Nanti sudah habis sembahyang baru kita bagi. Sudah sembahyang ya?阿 Ken 还补充道，为了让信众与游客们更加尽兴，白天安排了皮影戏表演，而在夜晚则有文娱演出，为整场庆典增添喜庆与热闹氛围。Muhammad Aidil, PAL TV。